Ta hagani gapor ngadap na gajing sngongo pat yo try. Basa sisin pat ngala ia gaban wan biang shagilang yulang sem gajong pi. Ia gaban ai biang ia gaktin gajong blay kabakodor. Bat ngadangit scam bagani gabangan sekren shafi medagisngi. Kalang gajing kerkhu bakraw ia gajing shakri blay. Kalang gajing kerkhu bakraw khamtam gajing aday. Bat kajing kabala da fikwa ban long nakabentaw try ngakwangan kren ikataman nagisngi ba pinyo iba kajing jong pi namadan ki brio ki shakri yo blay ki ba shusngotanat ban shakri nray ki ba khlem da perkhat lakatu kajing shakri jong ki kadan jing mentoy kadan ga ba pendap ga plan ga jong blay lani hato ka jing shakri kadai ga bakta ga jing jong ki brio lani ga bonra jing khu ya ga hima ga jong blay kata kadai ga bang khwa ban kren man ga sngi but shangan ong pi ga ni ga por ngap hai ga ni ga jing hikai namar ka ga bangan kren hot nganom la bangan ong bangan penilot ya ga ni namar ban kren ga jing Pynsleh ga dei kawai ni ga jing hikai ga badon kam tam ha ga ni ga sngi andrai ngan ai kertang ni ga jing kren jong am ta ga sngi da ka ba le si Pynsleh ngo bang ai kertang kum ne nga ai kertang ni ga jing kren jong la Pynsleh Ban Pyniap la Pynsleh Ban Pyniap at syai ka bang inipay siya katag khubor ka bang adal man kren. Nakwangan ay kandiat ka jing lamprang ka jing iday bat ka ni ka jing kren. Lapipet haga Bible naga testament ka barim. Lajan baro ki lingdo ki siem. Wat ki batray ka nung ka kam haga jing iday bat ka kamu play. Msimdan kay ru kabala ban le nam taga kamu blay ladaw blay uklem da Pynsleh yeki anam ito yo lingdo lada klem Pynsleh anam ito yo prophet ladaw klem yo jing Pynsleh what yo way brio uba ka Bible ka kren bahabaw Moses uyo ya katuga blueprint na Lord jong ulum Sinai ya kaban tau ya tabernacle kapapnia hadu kata-kata. Ujiat ya way brio bekertang Bezalil. Bat ka Bible kong. Uplay ula pendap ya udaw mense makhoy. Ba unyo ban shnai ka tabernacle. Kata-kata nadu ka testament ka barim. But what you know brio upam day setiaban le nray ban shishnai ga tabernacle. Udadan kam ban yo ye ga jing pendap la ni ga jing Pynsleh ga jong men simbakoi. Ki siem ki lingdo ki prophet. Baro ki dan kam ban yo ye ga jing Pynsleh no blay. But ndala Pynsleh yaki day hangta. Baka jat beri Israel ka sa ito yaki. Habag itray ga kam ga jong blay. Nakatagadaw ga testament ga barim. Ladaw brio mot balay kam tama ga jiday ga jing shakri blay. Unom la ban yait lat lada da yo shway ga jing Pynsleh. Ga jing Pynsleh barabor. Kabaw blay Pynsleh ga brio ga por ga day. Ringkat bat ga jing tumu. Ringkat bat ga jing khot ga jong blay. Bat nga tuway man tayo sngi ba kanigaktian kanyarap ipi hagini gisngi. Namadan shibuan ki brio kiba shakriyo play hagini gisngi. Ngam penram baro ngiday ban shakriyo play ngam kadawkti ngam kren persya. Ringa khwa ngan penipi kaniga nongrim naga Bible. Balada haga testament kabarim. Yo nunu brio balay na kamentaw blay dan kama na Pynsleh kat no tam yung imenta haga testament gabat humay. Nabi puli Lucas kal nang kabasaw nakadakhat kabakat praw Jisu lejas haga sngi sabatan haga sinagok. Baga Bible ka ang kadakhat kabakat praw priya gitu ka kitab Isaiah. Uang utray hanga na bawla Pynsleh nga.
Kama apostol nang bersipaw dekat balai perang. Petrus Ukraina ni ke khubar hayeng jong Cornelius. Siapangu Jesu bena Nazareth. Kum no bau play udah Pynsleh udah mensema khoi bena ke bar. Udah yat keleng udah leba bah. Udah penkia ye bapang bat udah pelat no itagi balaban ke sitam ong Bible. Baro kibriu. Kipamut manlei ay nakabentaw try. Kita dan kamanyo ye ke jing Pynsleh jong mensema khoi. Bat ke jing Pynsleh barabor kadan bat ke jing temu. Habau play Pynsleh yano udah dan ke jing temu. Mdai bo su Pynsleh kelumar kum tu ban siyat kum tu em. Ke jing Pynsleh kadai ke badan ringkat bat ke jing temu jong play. Nakatagadaw ngakwa agani ke por ba ngan kentu ye gitu. Ki pamut ban syakriyo play. Ngakentu ye pibaro ye basngap ye nga agani ke poro. Bapindup sngau tho aba pi sngap ye ke ktien ke jong play. Namalala ka jing Pynsleh kamdan ha ye brio ki ba syakriyo try. Bat lala ka jing Pynsleh kamdan ha ke jing em jongki. Finomio ia ka eka bakrau ka ban jala ni ka ban wan ra jing ka khushi ke brio. Bat la yala ya lat ya gani da ka jing syakri blay de ke bun snam kam tama gani ka ri ka jingi ni klemwat chui ka ta. Ni wat pen ban ya ka wepat bat la itu ke brio ka betray kamu play tang da ki kerdan bat tang da ki kerteng. Bat ni klemwat ya ke brio ki badan ya ka jing Pynsleh. Nakatagadaw kadan ke jing aga jing syakri blay bat ke hima jong ke jing dom ke klem kenyo bat ke brio ke klem yo lat ke klem dan ke jing syai ke klem dan ke jing kerkhu kadaw kadai bangi kinria nakani nganong rem namaru blay shuaya ka ba unpa ye ke brio ha ke testament ke brim lani wat ha ke testament ke betamai ya baro u blay udah Pynsleh daw mensim khoi dengan tuai menai ke singi bangan keren pi aga ni ke por. Bau blay udah Pynsleh ke brio baro. Harai syak yang angan wan ra ipi tangkawai kanong rim. Nganam keren lut ke jing Pynsleh ke ban lek ke kam lingdo lani ke ban lek ke kam prophet. Ngan wan ra sipi tangkawai ke point ke ni ke por lani tangkawai ke nong rim. Ya ka mga ai kerteng ya ke ni ke jing keren jonga. La Pynsleh ya ka ban Pyniap. Desi ke sngau per ke tagktien. Sengau maru kata kektin. Hendai ngalingo baba ngapuli ke Bible ngayo ibet kumta. Baba blay Pynsleh ye gini ke brio Pynsleh bagi day ban Pyniap yano riano. Ke jing Pynsleh ka bau blay ai gini ke brio ke day ban Pyniap ye ke ai regai. Ngini pet ye gini ke por na kektin ke jong blay. Habang ai ni ke kerteng la Pynsleh Ban Pyniap. Tang ini pulih bat ngana ke kitab kisiem ke beningkong. Kalenong ke bakat kendai. Singap ke por ke bau Elijah. Ula jankut artat ke ministry ke jauh. Ublay ukhat dia balet Ban Pynsleh ye gini ke brio. Bat ngan pulih pi kitab kisiem ke beningkong kalenong ke bakat kendai. Ngan pulih neduk dekat ke bakat san. Kani ke bau blay ukren yo Elijah ke mu prophet. Upa ye ubo let banwat ikini ki lajat ki brio tangine pule badu try ula ong u to kita let pai pat jagari khlau ha Damascus ndamela poi hangta singa bawang ni kitien men Pynsleh yo Hazel ban longs im ha Syria men Pynsleh yo Hazel ban longs im ha Syria. Yo Jehu khunu nimshi men Pynsleh ban longs ie malor ki Israel. But yo Elisha khunu shapat na abel mehola men Pynsleh ban long no to pa ga jaka jame. Singap haye ga jing pamu jong ga jing Pynsleh. Pynsleh yo no Hazel ban longs ie ma Syria. Pynsleh yo Jehu ban longs ie ma ga jat Israel. Ban Pynsleh yo Elisha ban long no to pa haga jat Israel. Pet ba ye gani ke jing thong ni. Ke Bible gong de khat ke bakhat nyo. Ti kan long
Bau tahu balat naga white lam jang Hazel u Jehu un Pyniap yo. Baru tahu balat naga white lam u Jehu u Elisha un Pyniap yo u. U Hazel un ha Pyniap. U Jehu ru haban Pyniap. U Elisha un haban Pyniap. U balat na u Hazel un ngat au Jehu. U balat na u Jehu ngat au Elisha. Bat kata kadai ke jing Pynsleh ya gini gilai ngot. Baka jing Pynsleh kadai bikin Pyniap ya no ya no. Kadai ke besngau ma. Lada pim sngap lot ya gini ke jing keren. Fila benum sngau toro. Namaru play Pynsleh ya gini ke brio. Bikin Pyniap ya no ya no. Tuai yang ini ke porbo play ke jing shy jang ke jing mat jang fi. Play klem Pynsleh bangin let pen em ya no. Play Pynsleh bangin Pyniap ya no re ya no. Ngada kerpat ba pin singap ba yo pin singap to bakla. Yo fiong tu story kai ba let Pyniap brio. Nagkatagadaw, teng-teng dan kibrig masngap kendiat iktin ke jong play. Ya ka ega mga kren. Ki klem sngap lot bat ki let rak keleng-keleng bat ki pen baklay ka. Kan mau nga kren hang ni la Pynsleh Ban Pyniap. Ban u Eli jaw let Pynsleh u Hazel Ban Pyniap. Yo Jehu Ban Pyniap. Yo Elisha Ban Pyniap. U balat no way ungat no way balat no way ungat no way. Baru laingot kita jing Pynsleh Ban Pyniap. Bat ngini pet yang ngini kepor. Ya kini gilai jat kibriu ki bayok jing Pynsleh naga Bible. Ngan puli pi nagi kitab Samuel ke meningkong. Kelenang ke bekatsan. Kini gini jing Pynsleh ke bawah ningkong. House im Saul jang ke jat beri Israel. Pet ngan puli naga Bible. Kelenang kebakatsan kitab Samuel ke beningkong nak dekat ke beningkong adu dekat ke balai. U Samuel ulaong hau Saul. Utrai ula pak yang aban Pynsleh ya mem anang sim alor ki pat ba jang halor ki Israel ken. Mentati to men sngap ke jing sawa ki ktien utrai. Kumniwa utrai ki pat ngalakin mau ya kabalale u Amalek agi Israel. Kumnu baula yang yele ya u agalenti men baulawan mi no negeri Egypt. To khimenta to pom ki Amalek. Penjat no khat ki eki barakat bagidan. Wat pen em ki. Men Pyniap ki bat shenrang bat kentai bat kena bat kelung bat badang pun bat masih bat lang berat ki ut bat ki kada. Wat kelet ngekeren ni kektian la Pynsleh Ban Pyniap. Unius iemu beningkong tam jang kejat dari Israel. La Pynsleh yu daus iem dau prophet Samuel. Bala Pynsleh ke Bible ke ang ini kektian. Commission kejong unius iem kedai. Baun pendua jat ya ki Amalek naga sela jang naga pertai. Katakan ni jingkwa jang blaiman pendua jat ya ki nang Amalek. Ngakwa bapila sngap ha. Katakan ni jingpa jang blai. Ka assignment ka bau sol hab ban kongo yo blai. Banlet Ban Pyniap yang gini ginong Amalek. Kalau kita bersama hadu kata-kata, napi perkat yang gini gelenong. Ngala jukren teng yang gini bat kendiat ngan itu biang efi. Kiwai pat kejat ni ama ke pertai. Kibawat dau kibakuat ban penrem ya ke jingat jengi. Kijuyok nak gini gelenong. Bagi ang haganugaru kom pialap yo blay badap daga jingit. U blay badap daga jingisnay.
ubamap ubatut ban bitar, ubakenray ka jing isnay. Kumno piyalap yo blay uba isnay, henray na pipuli ni galanang. Ublay upapniap bat brio bat merat, bat baklung bat badang bun. Kijuang ublay ayu bakumuni pi syakri. Syanganong ifi gani gapor, bapindup tip ia ganong rim jong kani bapinum kelumar. Balay ublay upapniap lut ia kinong amelek hagani gapor. Namar katkum gani gajing to. Lapin pet baha. Kadan gajing syong sang agapertay. Nadu Genesis. Katkum gajing yut pniak. Usembay ubakla ubam riu play. Ularung hakibriu gibadan ha amelek. Kimi ki giant, ki ramha, kimi ki brio ki bakhla. But mdan show sembay beriu play, haga jat ben riu, ha melek kumbau play labo. Kila syang sang kala penjabo, ia ke pertai, dakini ginang amelek. Baru play abau khat, iu siem sol kwa iu. Bau penduk no, iu ni sembay bom riu play, na ke pertai berakawai. Naman nakarung lut barok kan penkelumar lut dia syongkan syongman kan penkelumar lut. Nama gini barok kat ibami yang ni gini belami naga tu kejing syongka ke beringkat bagaimana semaman kedan kejing lek kelumar lek sanksi kejong kebriu ketu kepor. Bantai lagi terkedau nama kamdan por bangan penilut di tiada kata namar lesing anom lah pendap ege bangamut ban keren rengan syukwa bani tu ipi balai play upapini upload nama udan sembai bom riu play. Nakata daw da pipuli agini nga Bible ublay ubat bahaya kata. Balay ba ublay wang yo Abraham beno yo Ishmael. Namar usembay jong ni gamraw. Unum dan jinga day baru sembay jong jingkular. Tau de ublay. Pinapuli na gani nga Bible pinlap ya gani kektian bau blay agani kektian ke jong try. Kektian ke jong blay kong bau blay umwat ik eru. Ublay uwat yo sembay uberiu blay. Ngaju sengau tenat agani kektian bau blay wat yo sembay uberiu blay. Umwat ik eru na ke jing ke jong briu. Sengap ngan pule kitab Malaki kelanang ka baar na ke bakat san. Hatoru ula pelong ya ke wayne em la ka mensiam kadang tamu. Namar balay ti ya kaway. Kadang ni kektian baong. Ulawat yaw sembay ubariu play ken. Ula tau bet yaw briu. Ula tau hok yaw briu. Bau briu dan adam agayim. Raya dian kepertai gala kela. Kaladan kesyong kaka baklumar. But unil sembay bam riu play nga syukrelin kat uhiar syadu syikinong amelek. But ndabo play upiniang yung siyem sol. Uong ini kiktian peniap lut iya kini kibriu bar. Kataga lagi jing pa jom play. Ngapan slay ya meba men peniap. Malesi da pipuli lut iya kini usol ukongu yung play ulet yale iya kini ketma. Henry ka Bible ka ang uklem peniap lut. Ia ka ega bau blay upha peniap. Ulari isiem, ulari ki katugat ni briu badan buram. Ulari ruwat ya ki merat bagi lang berat ki bakham kensai. Baik ka Bible ka sekren igini ki ktian. Vi puli Samuel ulay ong yu uang. Ngan puli nang ka bakhatsan. Nagdekat ke bar puar gong. Samuel ula ang utray usngo bahama kejing aingot hang. Bat kejing kenya kumbah ka bakongo iktin utray. Hakmi ka bakongo ka khamba bani kejing kenya. Bat ka basashkor bani ka klen gilang samo. Namal kejing le kiat kalangkat ka pop kejing le bertong hi. Bat kejing mutlap kalangkum ka bamani play tau. Bat kiterap. Namal bamela kentat iktin utray. Mauru la kentat ya me nakabalongs iem.
Kadai kektian kebadan jingkit kli shibon. Habau blay upa ya ke bangide ban le habau la Pynsleh yangi. Tongin pendap ya kata namar Pynsleh nama udan ke jing temu. Bat ke jing temu ke jo blay yo sol ang ne kadai bon Pyniap. Henry uklem le ya kata ka bau blay labo. Bat POE udu sendan ya ke jing langs ya. Uyap kordit haga white lam lajang. Uyap kordit ringkat balu khon prangsngi jang o Jonathan. Kajing bam kongo yo blay. Ban le ya ka ega bau blay la ong. Bat ya ka ega bau blay la Pynsleh kerpang. Kadai ka bama. Dua ya pi ga ni par. Let's see nga lang kajing mentoy pi nga NONGKREN berabor. Ublay abau Pynsleh yang abo Pynsleh yano. Udan la kajing ai udan la kajing khat. Han ngimlangin kongolod yo play 100% ngimlangin kongolod yo play. Handra ya kata ka bau play ula ong bangin le ya kata ngi haban kongo. Play ula Pynsleh yang abangan kren ke ketien ke jong play. Bangan yai kren ngan kongo ya kata ngan yai kren. Nama kata ka ke jing Pynsleh jong play yang abangan kren. Baru play ula Pynsleh yo sol baun Pyniap ya ginong amelek. Hari aba ko ngo uduk no ke jing lang sim. Ke jing Pynsleh ke kendria no. Baru uduk sendan ke jing lang sim. Kata ka ke beningkong ka NONGKREN. Bala Pynsleh ya kaban Pyniap. Pipuli na ke Bible ngan Pyniap sa kaway. Kitab Samuel ke beningkong ke nang ke bakhan Rio. Blay wang yo Saul, yo Samuel. Balay may yam Rio na kamentaw Saul. Habang nga la kintat yung una kabalang sa iyong. Kilit siya kayong jo Jesse a Bethlehem. Nga legit yung way nagikonsyon rang jang ubaw lang sa iyong magajaka jang Saul. At pipuli na ka Bible, Samuel ulit yung kayong jang Jesse. Lapan kre yung nyongot kikonsyon rang. Nrain dabaw Samuel ulara la ka Pyniap ban Pynsleh. Ublay uklem siya. Tat ado bagi napakot yung David ubadang kena na loom bagi lang berat. Bagi Bible ko ang napakot yung try wang uday uniken. Bagi puli na kitab Samuel kabaning kong kalnang kabakat Rio. Ngan puli na bakat lai kong. Samuel o siyemi kita kareng Pyniap. Baru la Pynsleh yung aprengi men jo. Baru mensi mo try ulawan juro David na do kata kesengi. Anagam tahu Samuel ula kib ula let Sharama. Kajing Pynsleh kawanaw David. Nadu kata kesengi ang Bible. Bat ken mau ngabu ini ke NONGKREN janga. La Pynsleh Ban Pyniap ban POE. Uplay Pynsleh yu David ban leyu. Kaban ningkong tam ka ba uplay Pynsleh yu David kadai. Ban Pyniap yu Goliath. Goliath uday unang Philistia. Ki Philistia kilang kumusya. Ubawit yung ijay ber Israel. Bat mdan manu ban Pyniap usol uklem not. Hendray uplay ula sayo ni ukna samla. Ubadan jing Pynsleh. Baru bukhat ya uang men Pyniap Goliath. Mdan manut mi nama Goliath uday priu bahe kerenyang ubajrong bahe. Uriu ya pom. Ubala deng na jing pangnar barot sirinyang. Hendray POE habau priu jong play u David ulai tang da sling, tang da mau, bat tang da dingdo, ula ia kaban Pyniap yung Goliath, mday bau nang, mday bau bet, mday bau la, hendray namar bau kongo, ia ka jing Pynsleh, ka bor jong play ka tray, ula ia kaban pendap, ia ka plan jong play, habadan jing Pynsleh, KK barok kanlong, haga jing em jong priu badan jing Pynsleh. Tang simau siat yung Goliath. Ubala cover, ubala tap baro sirinyang. Like tang na ini kemat. Bat uday nang ni nagsilang mat. Bat uyap ajo. Lakray kli daw David yung Goliath. Ngakwangan ang ipiya gani kapar. Ublaya mo Pynsleh yung David.
Uklem kongo shibon hakijing em ko jo. Ulale ike ba bakla tam hakijing em. Henry de brio bala itam do blay. Balay. Namaru debit u kongo ike bala Pynsleh. La Pynsleh debit Ban Pyniap yo Goliath. Yo bam dan manu. Bam day tangka tau la Pyniap igi wairu. Kiba yang persya ke jaj dari Israel. Baru play ula ai ke jingcap on new brio. Ke jaj dari Israel ke kiu ke roi ke he. Ke da pau ke pol dengan jingsen charge on David. Baru David dari brio. Ubadan ke jinglang ke bakraw. Hadu kata kan ada bau play wang. Brio badan ke donut. Ke bakum ke janga. Ngatwai ke ni ke pol bau play un kerkui film bangan ke jingkren. La Pynsleh Ban Pyniap. David uklem do iga jing Pynsleh. Namar bau Pyniap iga taka bau bleu labo iga Ban Pyniap. Usol udu no iga jing Pynsleh. Namar uklem Pyniap iga bau bleu labo Banyap. Bat ngakwa ngan sipni fiya gani gapar. Mi sa ways iya maga jat dari Israel. Utaw day ke kitab kisiem ngan puli. Kebeningkong kalanang ka ba arpaw uniu siem uday balayot jing Pynsleh no blay baru tau de siem Ahab jang ka jaj dari Israel baru siem Ahab ublay boyu baulet Ban Pyniap yo Ben Hadad siem Syria ban penjatlet Ben Hadad uday uba berngam uba panig spaga pau uba panig ikintay ki bakamba brio uday badawa eki baro ki bakam kordor eki ksiar eki rupa udawa baru berngam ban penjat yo Ahab balik jat dari Israel ladakim la penbiang yo udiman ubu yegani kum ke jingkit ke bakia ke jat dari Israel. And the people in the Bible play Pynsleh yo Ahab bau Ban Pyniap yo Ben Hadad. Siya nga nang ifiya gani gapar. Gani gani gaktiyan ka mga kwa bapinda yo ay gani gakalipmat. U Ben Hadad uday ga problem ga bakraw iya ga jaj dari Israel. Ki Amalek, ki Philistia, ki Syria, kita ke jing ia ke jaj dari Israel. Baru blay la say gini kisiem. Say you Saul, say you David, ula say you Ahab, ula say you Samson na dapin puli. Ula Pynsleh gini brio. Bagi dia Ban Pyniap. Saul uklem Pyniap. U David u Pyniap. U Ahab ru uklem Pyniap. Ia ka bau blay bo Banyap. Singap ngan pulipi na kalanang ka ba arpaw. Tangi ka dekat. Ngan puli na dekat ka ba saupaw. Tikat ba usyakri. Jang me udang dan kam sini bisa tayo la jano. Siem Israel tu ula ang hukum takan lang ka jing bisar jame. Mehi mela raya ka. Ula penkloy ba la weng no. Ega jan spong na kakamat jang baru siem ki Israel itu yo bo ulang itu lepa. Ti ulang hukum ni wang utrai. Ngakwa pinda yo eta kaktian. Kum ni wang utrai. Namar mela pelat na kakti jame. Ya ubang ala bo Banyap. Namar kita ka jing im jame kan lang na kapinta ka jing im jang. Ki brio jame nam ta ki brio jang. Baru siem Israel ulalet kuslai. Sngaw si shalayeng. Bat ulawan sa Samaria. Kanal ke jing job tma ke jang Ahab agini kesngi. Henry ke jing job kala kelalong ke jing sngaw si yo Ahab. Namar bau blay ubu ia ka Ban Pyniap lut ia gini ke brio baro. Yo Ben Hadad ubu Ban Pyniap. Henry u Ahab u ia te jutang batki. Bat katkum kini ke ktin udano prophet ubawan man disguise ila di ban buri ila di. Dak bu tap dengan giant spong. Ulai keren u Ahab sengau to. Re hadian u plit ia giant spong ni prophet. Bat u ong kumni ong utrai. Namar ba mela bo yo ba mela penim yo ba mela bo Banyap.
Ke jing im jam kan lang nakabenta jang o. Ki brio jam nakabenta ki brio jang o. But ka Bible kaus im Israel. Ula lek pai daga jing sngal si shalayang. Nga shipini nuksai fi gini laingot kisim. Mapinyo iba ublay habaw Pynsleh yano. O Pynsleh Ban Pyniap. Ngan penifi katkum kajingmut bakin jaman sim. Fitip ki melek hagajing imjingi. Ki bau blay upha Ban Pyniap lut haka yaw sol. Ngan wanra agani gapor kana mapinsingaw to. Ki melek ngani tu ipi. Katkum kani gajing pule Bible jonga. Namar ka ega bakren ga Bible ga Testament barim. Kadang ke jingmut ke beshisha haga testament ke betumai. Minta haga ni ke pateng jingi haga ya jong ke jing ayai. Ublay kwa yang ibangin Pyniap brio. Ublay khat yang ia ka bangin lap ke gospel Ban Pyniap ke mensim ke bekodor. Amane Pyniap. Kam dai shoot daga wat do sum dai shoot daga jing Pyniap. Ke tama jingi kam dai shoot ka bakin jado handrai ka bakin jaman sim. Bat syangan penipi balay bo ya gani ke testament ke berim. Baka nang jingi kayangi agani ke pateng ke jingi haga bakin jaman sim. Fitib abo blay Pynsleh yano. Pynsleh yang abadi pi. Kini gilai teliki area ke mga kuangan penipi menagisngi. Naginigis im kam kloy kat bala. Habo blay jid yu sol Ban Pyniap ke amelek. Fitib ki amelek aga bakin jaman sim. Ki amelek kidanu sembah berim. Ubam real play. Baru play upah Pyniap lut baro. Katakan dia bau play kuat yo sim sol. Hendai uklem Pyniap ngam pirungi paya ga bakum katakan jaka. Play ula khat yang abe de piula Pynsleh ingi. Ngidan ke jinglang ke berim. Kababot sai ke jing im jingi. Kabalang ke problem ke jing yai lenti bali ke jing shakri play. Ngakren nang ni ke jing sngaw to. Batang shubakla ke jing lang berim ke betong ke jing im jingi. Bala nang imla Ban Pyniap lut ke jing lang berim. Ngan ni tu pingin pai ke jaga ke be. Tagadaw lepi puli ke siti sigi nang rom. Ngan puli ke ni ke pon ke lenang ke bepra. Ngap ngan puli ke dekat ke bekat ar. Kum tate ku para benget. Ngilang kinang kit ram. Om na kata do ye kaban im kat bakum ke do. Namar la na pi im kat bakum ke do. Pyniap no ken. Ngapa nga ai kertangi ke jingkran jonga. La Pynsleh Ban Pyniap. Hagini ke pateng jingi kene ke ketien ke baong kom ni. Henry la na pi Pyniap no ken. Henry la da pi Pyniap troin dau mensim. Ye ke jing le jong kata kamet pin im ken. Nungot ki besyakri yo play. Wat mangau bayang hang nero. Ngadan kam yo mensi makhoy ngadan kam ke jing Pynsleh. But ke jing Pynsleh kam the day etang mangin lap ke gospel. Ke jing Pynsleh kam day etang mangilap man keren na ni ban leyay. Ana ke jing Pynsleh kadai Ban Pyniap. Kin mau ngakren ni ke ai ke bang sngal to. Ladang im Pyniap da ke jing Pynsleh ke jong mensi makhoy. Da ke bor jong mensi makhoy. Ya ke jing lang berim kan penjat yangi. Selalu doa ya ke jing lang sim. Tang namar ba tre Ban Pyniap ya ke ta ke bala lang ke problem ke bala slam. Ya ke khon Israel. Kejing lang do, kejing lang berim, kejing la syangan ang ipi, kejing sarong. Kedai ka melek ka basyirkaya kejing syakri play. Kejing sngaw hanga manga, kejing sngaw la, kejing sngaw biang. Kidai kibasnil tam ha kejing imjing. A melek ka kran bet ya kejing lang berim. Kejing lang do. Kadai ke jinglang ka ba penuit palat ia ke jinglang mensim.
Kada do bawa Paul tawang. Kada baru mensim kia le persya. Kada do bangim yo balik ke man jong play. Baru ang lada pipeniap tron. Ye ke jingle jong kada dau mensim khot. Pidai ki khon jong play tawang dekat babot. Bat ngekwa ngini ke por banganong ifi. Ngai keteng ini ke jingkren jong la Pynsleh Ban Pyniap. Teng ikwa teman duai ki teng ikwa teman islok ki we teng ikwa ban reken mau. Kabaning kong ublay Pynsleh ingi bangi de Ban Pyniap. Pyniap e ke jing sarong. E ke jing bishni ke jing pihon. Kan men toy pinle kan jamin sim pinai islok ki brio kan bidang kedau kti ki we. Kan men toy yu la bidang le iki bom day. Le kwang anong ifi kan mau. Ke jing Pynsleh. Ka bau blay kwa. Kadai bangin Pyniap, ia ke berim, ia ke jing long do. Jing sarong ke jing long jing im ke betala, ki ketien ke bangi kren, ki Pyniap ia ke jing Pynsleh ke badana ke jing im jingi. Tengin duai bagani ke jing kren jong amada ke sengi. Ngan la ia ke bangan yalam ifi, bapinyo ia ke jing temu ke beningkong balai uplay da Pynsleh ke brio, ke beningkong bangin Pyniap, ia ke ke Berkata kadai, Ban Pyniap, ia ke jing long do, ia ke jing long berim. Nama ngamyo sibun ke por. Hagani ke YouTube channel, hagani ke recording jule, tanga po san po minute. Ngakwa ngan Pyniap fi minta ke sengi, bapin sengot ho ia ke ketien. Bahawa play upha yo David, Ban Pyniap yo Goliath. Angas ngotenat. Kiwe gibe yo iyo Goliath ki ri nama kimdan jing Pynsleh. U Goliath kebeningkong uday ubakren ben play. Ukren ben play. Ke blasphemy kadai ke way na kibau play usyun. Ni im menta haga pertei kabaga pertei menta kala ben blay. Kiai baro gilang persya bet yo blay. Ya kaya kabaga Bible ke keren menta ki brio ki pen kelalot ya ka. At syangan ang ipi ya kini ke poro blay dan ke generation ke jangu David ya kini kisngi. Kabadaiban dan ni ke jing Pynsleh. Namar baki sol ki klem tre. Yang lang ni ada ke jing Shirham. Ay nga mapigi ba yos nga wini kaktiyan ke jang play. Kin maong day ke brio ke bau play la Pynsleh bangin Pyniap. Baru play la sayo David. Baru David ula Pyniap Goliath. Wai Goliath agini ke pateng jingi menta. Mday ke brio ke bahe brio Henry kin mau kini ke mensim paman. Jang ke jing persya play. Jang ke jing penshitam Kristan. Jang ke jing pen kelai ki an ki kanon ke jing Pyniap jad pen rio. Ban persya ke jing syakri play. Ke jing pen bakla ki jing hikai bakla. Ki jing kela ki basyirkai. Ki wan ban yang persya. Kini barakat kini ki Goliath ki bayang menta. Ya ke jing syakri play ya ke pertai barangawai. But what let klet ngidon ya ke generation ke jang David. Ngidon hagini ki sengi ya ki brio ki bashisha. Ki badap daw mensim ko jang play. Kibau blay ula Pynsleh banginom syapting man yang man keren ke jing shisha. Yang nani ke jing Shirham. Ngan keren bet ke jing shisha jang ke ketien ke jang blay. Wat la ke day bangin yang marway. Nginom wale ke majority. Pat ngakwa banganong ifikin mau. U blay u klem Pynsleh nga bangan kedau kti ino. Ukran Pynsleh yang ayah kabangan penram ino. Ladang iya kran ke ktir ke jong play. Ladang idang kedau kti ke niam ke balang ke jing syikri play ke brio jong play. Ya ke jing hikai jong ki way. Ngakwa nganong epi kata ke jing Pynsleh kam day no play. Ke jing Pynsleh ka bau play Pynsleh yu David ke day Ban Pyniap Goliath.
ban betong igi Filistia. Kiba kini no yaga Juda lalapin pulil nang bakan nyaw Goliath ula yang na Juda. Kejaka kabaya royo play la mi daga jing ben play. Banu play u kwa yu David ban nyat yu Goliath. Baka jing yaro kan mi biang. Kajing mani yu play kan sawa biang naga judgment rio Juda. Bat nga aingo yu play bo David udan kajing Shirham. Wangan let mga. Udah pen kerkeru, udah kerke ban leceng Goliath. Namar kawai kada udan ke jing Shirham. Ngadwai mana ke sengi bandan ke beri ke besyakri play. Ke badan ke jing Shirham. Balada kami ke noga-noga ba persya. Ya ke jing yau try. Ya ke noga-noga ba persya na ke ketin ke job play. Bangi day bandan ke jing Shirham. Day ban keren kelumar ban keren kor ban pen sengi ban pen mang ini no em. Handai ban keren persya. Ya ke eke bakenjak soit ke bakenjak pertai. Menginut baniang ban Pyniap ya kata kabau play labo baniap. Aingo you play bau David ula yang represent nakabentagan ni ke jutang gabatmai. O play say mentai ke generation ke badap daga jing Pynsleh keleng ke pertai. Aingo you play ngai idan ke beri benut ban mi surak ban yalap ke gospel. Ni dan ke beri benut ke ban yang ke ban pertai ke ketin ke jong play keleng. Kedua ibu play un Pynsleh ingi bangin Pyniap. Igi Goliath hagi ni sengi. Mengilaban pen pai ke jing riu play ke jong Israel. So play. Bapa ke jing paman na ke jat beri Israel kan kenria. Kani ke keren ke jat ben riu jengi ke si bejantia. Hai play un say gini ke sengi ke beri ke benut ban yang. Kibam day setia ke besu syakri nam ta ke buram nam ta ke kam ke jam. Nam ta ke buram beriu nam ta ke jing yok nong. Handai ke bau play udah hot bat ke bau dah Pynsleh ikiban keren ke ketin ke jong play. Kebalai Ben Hadad ulang ke jing syeptin iyo Ahab balik ke jat ben Israel. Namar bang amyo sibun men pulih pina pulih habau berngam upak lagi nolam ketin upan ni ke siar ke rupa udawai ke beriu ke babriu ban shimno udawai ke property udawalut ike but ulang ke problem kena ke jing syeptin fitip hagini ke sengi kena ke mensim jong Ben Hadad ke troikam haga pertai ke mensim jong ke jing syak berngam ban syukran baik ke mensim jong ke jing pensyeptin spirit of fear ke mensim jong ke jing syeptin ke troi palat agini ke sengi kini iki beriu na yeng na sem tang na magadao jong ke jing syeptin ki beriu ki yo pang ki yo lot ke jat jing pang barok na mal ke jing syeptin pim tip menta hagini ke pertai ke jengi menta kini ke jat spirit ke troi kamadu kata-kata ban tap agi beriu da ke jing syeptin bagin rung ke depression bagin yo ke jing pang ke jing ban kia ke jing mo berkhat bat ki shu em ke jing syeptin kim yo isu ini no ki yo ibe tang la ke jong ke jing em bau syaitan umur ban kini iki bagi yo ibe tang kita bat kita kawan ra ini ke sengi daok da kata ke spirit jong Ben Hadad ban kini no ya ke jing sok na ke yeng ke jong pi ban kini no ya ke jing it play ban kini no ya ke jing command ban kini ya ke jing et ke jong pi ban kini ya ke bor bat ya ke jing kat jing kia na ke yeng ke sem ke jong pi bat kita ke ke mensim ke betray bat ken mau blay la Pynsleh ya nga ba di pi menginom ajaka yo setan kendiat ro mengin Pyniap yo Ben Hadad ngasngomai no prophet baulet ban yang akhmat Jones Ahab wan abau job ndreu klem Pyniap lut wang namar bamela penim yo tau bangalabu ban Pyniap ka jing im jomegan long nakabenta jong ki beriu jomegan long nakabenta jong bat ngadwai bau blay medagasngi unum pelongi bangin syakri yo blay bangin net pai daga jing sngosi shiyeng handai bangin dan ke jing job ke besisha magata kata bangin la ia kaban Pyniap ia kata bau blay ulabo ban Pyniap wat ya aga jing sharam wat you ya aga jaka jong ke jing syepting
Wajud syong ke jakab ke mensim baman ke pen kelumar fi. Ai ke jing ai jong mensim khoi ken trai kam ke jing im jong fi. Ai ke jing Pynsleh jong mensim khoi ke badana ke jing im jong fi. Kan dai ke ba ai bor fi. Fim kan mau habo Paul tho ke siti ke ba ar karil nang meningkong na du khat ke ban riu ban nyau wang kum lo. Wang yo Timothy wang nga kerpat ime ba men tenru. Ia kita ke jing ai ba men pen ki. Ia kita ke jing ai ke jong blai ke badana me. Ia ki bangala dep bukti manga. Wang kum no de khat babot. Namaru blai shim ai hangi ke mensim ke jing shep tiang. Hari ke jong ke bor ke jing it bat ke jing le adkar. Kan mau bleu klem ai ngi kum ke ta ke mensim. Ke bangin syaile kan mau ngi dan yo mensim khot bangin pen ki ye ke jing ai. Bangin yang persya ye ke no ke bor jing dum. Kan mau ke jing ai kem de ke jing le kai jing sang. Ke jing ai ke de ke pelat ye ke briu na ke jing shep tiang na ke jing hiar na ke jing da mensim. Pi kan mau ke dan ke jing ai jong ke wisdom ke de ke jing ai jong ke ktien jong ke jing pen tip. Ki dan ke ktien ke ba bleu ai ke prophecy ke ba dan ke testament ke betamai ke kren. Shepang ke jing yarap ban kentiu ke briu ke ba klumar ke bedana pren ke jing shaile ba kawan ke jing thulu panam ta jongki kaya rap iki bagi laban ya chakman mat dai na ta daw nga kwa man ta gisngi bangan ong ifi ngayang nang ni ban kren tin ke job blay kan mau nga ai ke teng ni ke jing kren la Pynsleh Ban Pyniap ke daw ke dai bangayo in na testament ke berim ba blay jit ini kis Ban Pyniap habagi klem Pyniap kadan ke ke ba man rei habadan ke ba Pyniap u blay sham sngo ba wat la dagi klem laban ko ngolot. Ai ngoy u blay bahagi ni gisngi ngi don ye bor ga jong mensim ko baru blay la Pynsleh yang ba di pi ge briu ge shakri u blay wat la da don ga ni ge jing le ye ga ban kini no ye ge jing long mensim na ge jing shakri blay ban to no na ge jing long niam na ge jing hiar pateng ban beno ye ke jing trai ke jong mensim jong blay I can meet ke brio ke badan ke donot ko mu David ke badan ke jing Shirham ke banot ye ke baniang ko mu Gideon ke banot baniat ko mu Jehu ke penjat ye ke Jezebel ke penjat ye ke percaya ke ni gisngi ngakwa nganong ifia ke ni ke por ngamlangan kren lut ye gane baro ndre nga shukwa bangan ong ifi I can meet biang gibriu ki bakum serababel ubahabo yo ye ga temple bala pen praika banabo bleu krela bagi prophet ba on peniang pat ye ka bat ndapi puli ke kitab Sekaria nang besau de khat ban riu ke ktien jong try ka wan hau ne briu be crowd serababel Ang daw pa je pom la mele ke born re daw mensim jonga ang try. Melang way kolumba akmat jong soromabel men kelamadan. Utaw de blay u bakwa ban khot ye gibriu ge bakum soromabel. Kum u Ahab. Kum u Saul. Ane gibriu ge yang kum u David ge banot bania chakmat. Beringkat bat ke jing Pynsleh ge jing im jongki. Bagilah ia ban pen ko ngo Ban Pyniap ia kata ka bo blay labo Ban Pyniap. Ngatwai me nagisngi ba blay un kur khui fi. Bakani ka bang kran na kani ka por kanom long le noi. Ngatwai bo blay un Pynsleh ifi kani ka por ka bang nang yang nang ne. Ai ba pindu ai bano try Pynsleh nga. Nganom tre kran ni ka ktien ge jamela na ngam dan jing Pynsleh. Nganom tre kan le ai try la dang klem yo ge jing Pynsleh jong mensim ba khoi. Namar pimdon bor banyale persya igi bor jingdom. Lada pimdon yaga bor ke jong mensim khoi. Bat nga duai menagi singikat banganang kren nang ne bo blay un kta igi jing im jong fi. Bo blay ula Pynsleh yangi Ban Pyniap. Bat hagani ke por nga kwa nganong ifi ken mau. Ka hima jong ke jingdom. Ka shepti yangi ke brio ke bo blay ula Pynsleh. Bat ai pin long way na pedang jong kita. Ai pin long ka way na pedang jong kita. Ki badan ke jing Pynsleh ke jong try. Tang ini tuai, but ai ba ke jing Pynsleh jong blegan hiarfi. Ko pakat bangadang tuai na ke jaka. Try nga pelat dut ye ke jing Pynsleh ke jong mensim khoi. Ai ko pa begini ke briu ke shakri making yo sngaw ke bor jame. Nga da kam kan ti ko pa ye ke bor jong ke jing pelat.
ngada kren ken try ke jing ai ke jame ke jing im junkie be igno men sim baman jong ke jing sheptin trying a try bagi amelek bara blaikin num dan jakasho try rap bagi ban peniap no itu ke berim bara a play rap ku pa bagi ban yang a play ku mu debit ban peniap you go liat but ban be no ke Philistia ke bawan ban occupy ya ke jaka ke jong Israel try pelong bagi no no bamut ban rung ke yeng jengi ka bamut ban kini no ke jing duai ke jing yero ke jing mani ke jing shikri play trying be no ke jaka ke num dan bar try men Pynsleh ke brio ban mi ki khon ki ti ki kme ki pa ki badan ke spirit ke bashishana men sim ko ki bala ban yang na ke jing shlor ban shop shabar ya ke no ke bam riu play na ke yeng sem try a play it men say ke brio komu ben hadat ku try komu ahab u bechepting u ben hadat re men say ke brio ke banut ban yang komu Gideon ki banut ban yang komu David ken try ki ban Pyniap ki ban penjat lut ye nong shon baro ku try ngat try ke ni ke por ai ku pa ni ke jingkren kan ke jingker khu ya no reno bat kat banganang duai nang ni ai ke jing Pynsleh jamegan hiar try ke hiar ke jing im junkie ke ni op diang ke jing Pynsleh and ai ke jing duai junkie kan dan bor ke tien ke jamega bagi kren kan dan ke jing Pynsleh ai ku try ni i bakin dai kinong pen ki bat kinong pen kelon ye ke hima jong ke jingdom bat kin dai kinong tai ye ke hima ke jame try ni ai lut jamega buram Haga kerteng ke jong Jisu bana Nazareth ngi duai. Amen but amen but amen. To blame kur khui fia ke ni ke por. Ngada ngech skam mo blay un le ke ke bekrau nang ni shakmat. Ku blay shibon blame kur khui fi.